Saudara, Vatikan mengumumkan pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus, dalam kondisi kritis akibat menderita penyakit pneumonia. Meski demikian, Paus Fransiskus tetap dalam keadaan sadar meskipun mengalami serangan pernapasan yang mengharuskan menerima oksigen aliran tinggi. Uskup Agung Italia, Giuseppe Satriano, yakin Paus Fransiskus bukan sosok yang tidak mudah menyerah. Nel lungo viaggio in Asia sono tornati più stanchi le guardie svizzere e i gendarmi e non lui, e tutti temevamo che sarebbe tornato distrutto. È un combattente, quindi questa battaglia io credo che la vincerà. Ci vorrà tempo, ma la vincerà, e quindi ho grande fiducia in questo, anche se c'è molta amarezza per quello che gli sta capitando, perché veramente... Tim medis menyatakan kondisi Paus Fransiskus tidak mengancam jiwanya, saudara. Salah satu dokter yang mengawasi perawatan Paus, Sergio Alfieri, mengatakan meskipun kondisi kesehatan Paus masih serius, tetapi tidak ada resiko langsung terhadap nyawanya. Usai jeda, saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya.